Malita sekamadoda nuola yathanda yini swaye Malita sekamadoda inde ngibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo egcwele udaba isiliphetho lamba phambili kwezamanje omunye wabaqeqeshi eqenjini lama-Chili Boys oyiChippa United uThabo September usekuvumile ukuthi kuyiqiniso ukuthi bangase balahlekelwe unozinto abalulekile uStanley Nwabali uma ngabe kuphela isizini. Lona zinto dabuka ezweni laseNigeria ungomunye wabadlali benzahle kakhulu emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations ngenkathi emele izwe langakubo ngenkathi lo mqhudelwano uqhubeka ezweni lase-Ivory Coast. Kanti uNwabali ungomunye wonozinti ke ababehamba phambili kulo mqhudelwano kanti ke uthe buya nje kuleli laseNingizimu Afrika iningi lamaqembu laselifaka icelo ukuthi ke badinga ukumsayinisa kanti ke uSeptember bekhuluma nethimba lezemidlalo weSABC Sport izolo kusihla kanti ke uNwabali kulona ke lesizini eqenjini lama-Chili Boys sekwazile ukuthi avimbe imidlalo e14 engakaze angenele ngisho elilodwa igoli emidlalweni ngama-25 aseyidlalile kuyona yonke imiqhudelwano okumenza ukuthi aphenduke inyama emaqenjini amaningi amfunayo.